Amen. Asante. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Githurai, Bwana asifiwe. Wale wako nje ya fence, Bwana asifiwe. Amen. Tunaweza kuketi kwa sababu sitachukua muda mkubwa, kwa sababu masaa nayo yanahitajika kwa sababu ya ile sherehe ambayo mko nayo. Na ningependa tu kwa makofi mazuri, tukusanye vizuri makofi, tupigie viongozi wenu wapya ambayo mmeleta katika ofisi yenu, wapigieni makofi mazuri. Amen. Niseme asante kwa sababu ya kutualika hapa leo. Viongozi wenu walikuja kwetu ofisi kanisani na wakatualika leo. Na tukasema kwa sababu sisi tunaitwa kanisa la watu wote. Kanisa letu ni la kila mtu. Kila mtu haja akuwe anapumua. Amen. Kanisa letu ni la watu wote. Haja wakuwe wanapumua. Amen. Na hata nyinyi mkiweza taka hapa tu tuko. Mnipatie, mniambie tumekupea pastor, mniambie mtakuwa mnakaa hivi Jumapili. Na wapea kanisa geta kwa kadwadu. Na nyinyi ni wazuri, mtatoka na washirika nyumbani. Amen. Mimi naitwa Pastor Ben, na hudumu na kanisa la JCM, Jesus Christ Compassion Ministries pale Bypass. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya neema hii ambayo amepatiana leo, ili tuje tushuhudie na tushiriki kuona watu wa pikipiki for the first time wakionyeshana wao si vile wao hufikiriwa. Amen. Kwa sababu for the first time tungegojea uchaguzi ambao una vita, uchaguzi ambao hamsikizani. Lakini wakati mimi nimeangalia viongozi wenu wakiingia, nikaona mnasema huyo ni secretary, unaona ni mwembamba kushinda wale wanono wako pande hii, na wale wanono wako pande hii wanapigia yule makofi. Kaona mwingine ni mfupi akaitwa sijui nini, isipokuwa tu chairman mnono hapo. Kiona mtu mnono pikipiki yake ni bajaji. Sasa Captain inakutikisa ama Kingbird inakutikisa kidogo. Unajua mimi nilikuwa mtu wa pikipiki, so ninaelewa. Ninaona vile mmewakaribisha pale, nimeona watu ambao wanaheshimiana. Na mimi nataka kutabiri hivi leo, watu wa Githurai wa pikipiki, kuna mahali mnaenda. Kama hamtaweka mzaha, hiyo heshima nimeona, na muheshimu wale viongozi, mimi nimeona watu wa Githurai kuna mahali mnaenda. Praise the name of the Lord. Na sisi kama viongozi wa makanisa, kile ambacho tunaweza kufanya ni kusupport wale watu ambao wameonyeshana wana nia ya kwenda njia tofauti. Na kwa sababu sisi kanisa letu tunahubiri compassion, sisi watu wa pikipiki watakapokuja kwetu kanisani tutakuwa tunawasikiliza, kwa sababu mumeonyeshana ya kwamba kuna mahali pengine pazuri mnakoelekea. Na mimi ningewaomba tu muheshimiane hivyo, kwa sababu Mungu hubariki watu ambao wanakaa kwa upendo. Wale watu wanakaa kwa kusikizana, hao ndio Mungu anabariki. Muheshimu hii ofisi yenu. Mnachagua nala miaka mingapi? Miaka 3. Nao wafanye bidii. Na wakati walikuja kwetu ofisi, tuliongea nao mambo kadhaa. Tuliongea nao sana. Na wakaniambia vile mnatamani kufanya na mahali mnaendelea na mnataka. Kwa hivyo ningewauliza, muendelee kushirikiana ili muweze kuinua familia zenu na kile kidogo ambacho mtu anapata. Tunaelewa inchi ni ngumu, lakini tukigojea inchi ijiweke, kwa sababu tuliambiwa mtoto anatambaa, si mtoto huanza kushika meza akiwa na mwaka moja. Si huo mwaka wa kushika meza ni huu sasa tunaingia. Tugojee tuone kabla inchi ijiweke vizuri. Tuone mahali mtakuwa mmefikishwa na umoja wenu. Katika mambo ambayo Mungu aliheshimu sana, jambo ambalo Mungu aliheshimu zaidi ni umoja.
God respects unity. Na huu umoja wenu watu wasicheze nao. Praise the name of the Lord. Watu wasicheze na huu nini? Umoja. Na mimi ningependa kuwaomba tu, kwa nini msiamue tu wale hawaendagi kanisa wakuje JCM? Nani hapa tu? Na hiyo ni kanisa ya watu mpaka ras huko unafungua kamba zinapelekana na keyboard. Ni kanisa la watu wote. Hata mkitaka kuambia watu wangu wawekeange mahali penu, mnaketi hapo, tunaimba, tunaabudu, alafu mnachomoka. Ili watu waanze kukaribia kubadilika. Niliambia wao wazee wakati tulikuwa kwa ofisi, nikawaambia sasa vile miaka tumefikisha ni miaka ya kuanza kubadilika pole pole. Praise the name of the Lord. Ni miaka ya kuanza kubadilika. Kama wewe ni mtu wa pikipiki na wewe ndio huharibia hawa wengine majina, sasa ni wakati wako wa kuanza kubadilika, kwa sababu usipobadilikia hapa, na unisikize vizuri, usipobadilikia hapa at your age, utakuwa kama wale wazee unakutaka kwenu, ako na miaka 80 lakini ukimsalimia anakutusi. Kwa sababu ukipitisha hii age uko nayo na haubadiliki, sasa ujue wewe sio kama huyu kijana. Praise the name of the Lord. Sio kama huyu. Unasikia huyu amesema pesa yenye anataka ni ya kusomeshwa. Na nashukuru sana Dama Mobile Spares, kwa sababu siku hiyo wazee walikuwa pale, nilimpigia simu nikamwambia awape reflectors. Na vile zimefika nimefurahi. Na kwa sababu Bonia kwa hapa, hawa watu wote wa pikipiki kama hawajatosheka, mko na zingine, mtigeana tu mutali na hiki. Muongezee mtu akuwe na ngapi. Hii inafuliwa, hii nyingine inakuja. Nigenda tukiwa kwa mgongo yenu, tutige kwa dhimura. Zili ukweli. Kwa sababu sasa miaka yako sasa ni miaka ya kusonga. Na mimi nimekuja kuongea tu maneno mawili. Neno la kwanza nitaongea kuhusu is the power of hard work. Nguvu iliyo ndani ya kufanya kazi kwa mikono yako. Praise the name of the Lord. Na mimi naomba Mungu hivi, kwa sababu watu wa pikipiki, kuna watu wako ndani ya pikipiki genuinely wanalea familia zao, na kuna wale wanajificha ndani, usiku wanakuwa tofauti. Ninawaombea watu wa Githurai kwa sababu mmejiunga tena na mumeonyeshana direction tofauti. Mungu aliye mbinguni aanze kuangolea zile mbegu mbaya ndani yenu. Mungu aanze kuangolea mbegu mbaya ndani yenu, because you cannot be this organized halafu ndani yenu kusalia watu wa kuwapaka matope. Praise the name of the Lord. Na ndio nimetaja hapa, wewe ujichunguze, ujue kama imefika wakati wako wa kuanza kubadilika. Ni mahinda ma gucenjia andu anduthi, na especially miakeria we nayo. Kwaja he indo igiri njiraga andu memenyerere muno. Gutire kindu kiu ta mundu tarenda gucenjia na ni mukuhi. Tiwe ndiraria horo waku. Ndikana kwanyu gicagi ni urona guka emeho. Gukocio gutire kiugo atangiuga. Ninyona kangi gakoragwo TikTok. Karumaga ndagitari wa ng'ombe nduthi iguru. Muthi oyo ndagitari uyu. Muthuri ucio ni mundu waregire kwirwo ciugo iria ndirakwira. Mahinda maria abatie kwirwo akiroga stage ya gucenjia. Praise the name of the Lord. Akiroga stage ya kugaruruka. Na kwa sababu mmeanza kuonyeshana njia tofauti ambayo mnachukua kama waendeshaji wa pikipiki, pia ndani yenu lazima kufanyike kazi. There is a job that should be done in yourself. Kuna kazi ambayo lazima ifanyike. Wacha niwaambie, usijiangalie uone wewe unaendesha bodaboda ufikirie wewe ni mtu dhaifu sana. Gutire mundu gitwara nduthi atari hakiri.
Na andũ arĩa mamenaga andũ a nduthi tondũ atĩ we nĩ wathomire wĩ professor manga yuko umekũrithia haha tũkũhe 100,000. Huwezi endesha pikipiki kama huna ubongo. Umenya pikipiki gari ona ĩno yakwa ĩngĩrutwo engine na igwa mũikũrũko-inĩ fateka na breki na steering gũtirĩ mũndũ tangĩmĩonia njĩra. Umenye nduthi nĩwe ĩroeherio stadi. Ndirenda andũ mone muonere wa nduthi na njĩra tofauti. Gũtirĩ mũndũ mũkĩu ũtwarithagia nduthi. Ndũngĩhota gũtwara kĩndũ kĩna magũrũ merĩ. Mũndũ twarĩkaga wĩna magũrũ merĩ wega no mũtumia. Tondũ magũrũ make maikaire o makwa maikaire. Mũtumia angĩigwo magũrũ ta nduthi no ũmũbarancire bado. No nduthi utare we ni balance kuma meciria ginya kara ga kũgũrũ ciothe ũgayanie. Actually mũndũ wa nduthi nĩ ndagĩtarĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwatũrania mwĩrĩ wake agae kĩndũ kĩmwe gĩthiĩ mwena wa right na mwena wa left na kĩndũ kĩu gĩkũre na akue ũngĩ. No ũyũ akuĩte kũrĩ mate balancaga o ũyũ wĩ mbere a balance ũyũ. Ndĩrenda kuonia andũ a nduthi kuma ũmũthĩ mambe mamenye o ti andũ ũguo mahũthagio rĩ, onao mambe macenjie meciria-inĩ o ti andũ o ũguo. Praise the name of the Lord. Ũkagania mwĩrĩ waku kĩndũ kĩmwe guoko kũmwe mwena ũyũ ugaka kĩndũ kĩmwe gĩka balance kĩndũ gĩtabati kũ balance. Ũngĩiga nduthi haha ndĩngĩtwara. No yaikarirwo nĩ mũtwarithia wa nduthi nĩ thiaga. Na nduthi ĩkũra nayo kona agere ndoro-inĩ akuĩte mũndũ ũngĩ nĩ ekũneo nginya mũrebi wĩgonyete na akinyie gwake. Ũguo wa mbere twambe tweherie atĩ nduthi ĩtwaragwo nĩ mũndũ tarĩ wa gwĩka. Praise the name of the Lord. Unajua ninapoongea hivi naongelesha hata community. Waache kuona watu wa pikipiki kama ni watu hawana akili. I am a product of bodaboda. Mimi ni product ya bodaboda. Na angĩkorwo niĩ Ngai nĩ andeithĩtie atĩ ngahota atwarithia wenzangu wa boda kama herori teno mahũthĩre rĩ, tũgecirie mũndũ wĩ haha rũciũ ndangĩheana yake. Tũgecirie mũndũ wĩ haha rũciũ ndangĩheana yake. Tũgecirie mũndũ wĩ haha rũciũ ndangĩkĩra thuti arute kĩmagoti merĩ. Unajua kuna kazi mtu hufanya watu wanakuprofile na hiyo kazi. Niĩ ndambirie gũtwarithia nduthi mwaka wa 2009. Ndio nilianza kuendesha pikipiki. Kwa sababu mimi nilikuwa Nakuru, nilikuwa beneficiary wa wale wa China walileta pikipiki wa kwanza. Wakatufunza kuunda pikipiki. Mimi nilikuwa na assemble pikipiki Nakuru. Kampuni inaitwa Lonsin. Hiyo ndio inaitwa Fosin leo. Na mimi nilikuwa naendesha pikipiki kutoka Nakuru mpaka hapa Nairobi, mpaka wapi. Na ndakinya family ni citũ na kuoneka sherehe tu manako. Boka na nduthi ukona matiragua nori tu. No rĩa ũkire na ngari rĩ twathiĩ kũndũ kũmwe bata nĩ gũkinya. Eiga woka na nduthi kandoka na ngari bata mĩthiĩre nĩkĩ bata nĩ twĩke atĩa bata nĩ tũkinye. Na mimi hata leo nikichukua pikipiki kwa sababu kijana mwenye anafanya kazi kwangu anakuanga na pikipiki. Nikichukua pikipiki mimi sipitaki kando ya lami. Mimi napitaka katikati. Unipite kama gari mwenzako. Kwa sababu tunapatana petrol station sisi wawili. Kwa insurance tunapatana. Tofauti ni kunyeshewa. Na mimi sina shida na kufanya nini? Mimi sina shida na kunyeshewa. Sini Mungu amenifikisha hiyo level saa hiyo. Ukiangalia mbele nimeangalia mbele. Ile mũndũ wa nduthi ũraga thutha tondũ nĩ nduthi. Ithuothe tũroraga kĩ? Akiuga taĩri ciake nĩ thiru we ndugaga magũrũ. Ugaga taĩri. Agĩthiĩ kũihũria yake mĩrukio na ene ũreka atĩa? Hakuna tofauti yake. Agĩkĩra ngia tofauti yaku nĩ kũmĩkunya na gwĩciria.
Ando nduthi ona muko muri andu amwe amatha muno tondu yaku ni ucenjagia nduthi because ngari urekira ngio gakiro guatiri. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tuondoe kitu cha kwanza, mentality ya kwamba mtu wa pikipiki sio mtu ako na adabu, sio mtu ako na akili, sio mtu ako na mwelekeo. Don't think a person just buys a motorbike because they are desperate. Hapa tuko na graduates, si ni ukweli? Hapa tuko na graduates, hapa tuko na watu wamesoma. Usifikirie mtu ununua pikipiki kwa sababu hana la kufanya. Praise the name of the Lord. Hao na ukira ndo meduthi mathoko ma ukira mundu ina Uber. No ru tondu ati no akomie giti. Ambe acoke aike tucicio tutakagio ni mundu. Ona ithuĩ nĩ tũĩ andũ a nduthi. Ũngĩrũgamia stadi cierĩ wega, kũgũrũ kũmwe wĩigĩre kahora steering-inĩ na mwena ũyũ ũngĩ wega, ũcoke wĩtire na helmet, no akwĩra tondũ ndũgũka tondũ wakoma ũguo. No akwĩra tondũ ndũgũka tondũ wakoma ũguo. Praise the name of the Lord. Kwanza, kitu cha kwanza tuondoe mentality ya kwamba mwendeshaji pikipiki ni mtu duni. Na kama ni wale madereva na wananisikiza, upatieni hawa watu heshima yao. Barabara ni ya kitu chochote ambacho kinawekwa petroli na kinaguruma na kinapatiwa insurance na mwendeshaji akona license. So hakuna superiority iko hapo juu wewe unaendesha gari, ni baraka tu. Na nikiona gari mwandu wa nduthi makirakara, mundu wa gari amaguthite mageta nothe. Matira karaga ni kwenda tondu watu eria circumstance eria atindikwo ni mundu atindikwo ni matharau. Rimwe ni ndima understandaga kuri amwe utangi understand tondu amwe nao methaga mweke, no kuri amwe kuona ta riu ugukora mundu ona kimeni uyu wa gukua andu tondu makiuga andu a gukua andu niyo macomokaga uguo ii, no na andu ngionera ni birute andu rathuko bae gucomoka na akomegera ni gutengererwo. No ni ukoraga muthuri ungitu ena nduthi aumaga tondu kugira iria muoranie na rioki na niwe urareherwo wina ngari, no gakora ati tondu twarithia wa ngari wa nduthi na igera guthaitha andu a ngari tutige haraka ithuothe, tutige haraka ndweterere uni overtake kahora na no ukuhetuka na ni ndathi mbere yaku ndahiuha ndigukunja bara ithe ndirametigo hau ndakinya. Are we together? Kwa hivyo tumeagree pia nyinyi katika sekta yenu watu wa pikipiki, mtu asiingie kama sekta ambayo haina mwelekeo. Ati tondu muthuri ni aremo guthomithia mwana wake amwire reke ngugurire nduthi ukajoini aguruki wenza. Utwarithia wa nduthi ti wa kurirwo ni mundu utari wa gwika. This is a job bringing up economy like any other job. Ona ya Kenya mutaithagia economy ino kumeria andu aria othe mumiragia maigire ngari mathi makaigura matuka mao mungi ako matwara ta muthenya umwe ino emuga ati nduthi ati itire bata ta ni mureciria mugomere mwe othere mundu mwihoko na gutire matatu thaa 11 egocomorwo niki muigua andu nduthi mathire o mundu wa nduthi ti wa gwetha uria kuoma akoragwo yabeira po hindi ciothe ni ndu wa mundu uria ungi. Hiyo tumekubaliana. Praise the name of the Lord. Hiyo we are in agreement ya kwamba pikipiki sio kwa sababu maisha imegonga mawe. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Are we together? Si hata wewe mtu wa pikipiki nimekubadilishia mawazo. Kila kitu kingine nataka kuguza kidogo. It is about hard work. Bwana Yesu asifiwe. Sasa si mimi niko juu. Simwangalie mwenye ako juu. Praise the name of the Lord. Karora wale wigo. Ndio msikize kile ninafanya nini? Ninasema. The Bible says in the book of Genesis 2 verse 15. Mwanzo 2 mstari wa 15. Biblia inasema hivi. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work. Ambia mwenzako to work.
and to take care of it. Bwana Yesu asifiwe sana. Why am I speaking about hard work? Kwa nini ninaongelesha wanaume ambao wako hapa kuhusu kufanya kazi kwa bidii? Ni kwa sababu 95% ya waendeshaji pikipiki ni wanaume. Praise the name of the Lord. Na Biblia inasema katika kitabu hicho cha Mwanzo ya kwamba naye Mungu akamchukua mwanaume akamtigana maima tilo wokua yabe ujie men. Praise the name of the Lord. Onagawa mana matikunyu matira demosa mama. Praise the name of the Lord. Ninaongea hivyo kwa sababu andu aria ingi makoragwo thiini wa twarithia wa nduthi 95% ni arume. Na maandiko marauga atiriri, nake Ngai akioya Adamu na akimwiga mugunda-ini wa Edeni nigetha arutage wira. Praise the name of the Lord. Wakati uko ndani ya hii sekta, sio kuwa tu pale, lakini pia kufanya kazi kwa bidii. Kwa nini? Maandiko mengine yanasema, praise the name of the Lord. Inaingia ama nitoke hapa? Katika Zaburi 128 mstari wa 2 inasema, you will definitely enjoy what you have worked for. You will be happy and things will go well for you. Ati Biblia inasema ndani ya Zaburi ya kwamba kile ambacho umefanyia kazi utakifurahia zaidi, na wewe mwenyewe utatosheka kwa kile ambacho umefanyia kazi. Praise the name of the Lord. Kile ambacho umefanyia kazi utakifurahia zaidi na utatosheka nacho kwa sababu ni jasho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi leo niko hapa, kwanza tumeagree mtu wa pikipiki ni kazi kama ile. Cha pili, huyu mtu ambaye ako na pikipiki anahitajika kufanya nini? Anahitajika kufanya kazi kwa bidii ili hiyo kazi imletee faida katika maisha yake, so that you can enjoy what you have earned out of your work. Praise the name of the Lord. Si tumekuwa na visa vya watu wanajifanya customer na wengine ni wezi, wengine ni waendeshaji wa bodaboda wa town zingine. Na mimi najua vile wizi wa pikipiki hufanyika, nimekuwa ndani ya hiyo sekta. Pikipiki ya Githurai ikiibwa hapa inapelekangwa Maseno, ugathire kuo na inabadilishiwa namba Eldoret. Nayo ya Maseno inaibwa inaletwa Progressive, inabadilishwa tanki na hizi marigati za kando na kakiti. Pikipiki zile ziko hapa Githurai, utakuwa na masaa ya kuambia watu simameni, niangalia yangu vile iko. Na hao watu ukichunguza sana, mwizi wa pikipiki haendagi miezi 2, hata ujifanya mjaja aje. Lakini yule mzee hapa alinunua kapikipiki kake na deni, amejiendeshea pole pole, amekatunza, amefanya kazi kwa bidii. Uchunguze vizuri, akona ingine inaendeshwa na mtu wa kukomboa. Hard work brings prosperity. Kufanya kazi kwa bidii huletea mtu faida kubwa. Kuruta wĩra na kĩo, ona tũbeca twaku, ona arĩa manyuaga njohi haha, kana ũkaiga njohi yaku ya kwĩgũrĩra metha-inĩ na wĩige ya gwĩtĩrio, mũndũ atindaga he yake. Wĩ ndananyua, wĩ ndirahunjia ndĩ mũraika, ndananyua, ndanagũrĩrwo na ndanagũranĩra, na timehia nĩ arĩ ihinda rĩrĩkũ. Ocio anyua ati oramwĩra kũnyua rĩu thaa ici nĩ ũru, mũndũ oke kwĩ Mwathani tũhunjie injili. Ũngĩiga njohi yaku haha, ona yaku ya kwĩgũrĩra mũhũyũ ndũhanaine na ya kũgũrĩrwo. He ũndũ mũhũyũ waku wĩ mũmata, ĩno ĩngĩ nĩ ũnyũrũrũkaga na ihenya, ona ya kũgũrĩrwo nĩ thiraga. Yaku yaga gũthira nĩ tondũ wa kũmenya ruo
rurio meruteire thiini wayo na au nio maandiko maroiga atiriri na waria makaruta wira na kio ni magakenera sama wa thithino yao ni ukaiguika makeinia ruthia. Praise the name of the Lord. Ni ukaiguika makeinia nikio ona kindu ugurite na mbeca ciaku. Praise the name of the Lord. Kindu ugurite na mbeca ciaku nikio onaga gikiega either nige kuru thaici kwi mundu hawe na nduthi ira aragurire ira mukinyete namba KDGC kwi mundu eneo aragurire ira na arona karatathi na ira bado kwi mundu urenda irio ya second ona kuguru wa thutha na kwa mbere no uge ni andu ari magara no reke ngwira arokire kumihura arokire. Na hapo ndio mimi hata kanisani huwa nasema watu waheshimiane na waheshimu kazi ya ule mwingine, maana yako mzuri hainisaidii. Praise the name of the Lord. Sijawahi ona mtu hapa ametoka na nje kwa sababu ni profesa, amekuja kwangu amemwaga ugali yetu ya mboga akaniwekea ugali hapo na kuku. Kila nimeshinda nikifanya ndicho kitawekelea chakula mezani ya watoto wangu. Praise the name of the Lord. Kufanya kazi yako na mikono yako hukuletea raha ambayo ni tofauti. Na nogwire undu umwe tani ukarora wewe ikarite nduthi-ini yaku iguru haria thoko-ini hindi no waikorokia atatu progressive cio 150 nyitani na ndurona munyaka uria ukoragwo na mundu wa nduthi ta gutwara mundu ukienda kugaruruka ukaigua undu ucio ucokagia nginya hinya wa undurume Ngai ugaikorokia muthii uguo acuka ukigaruruka ukaigua ugatarana tu ugikinya hari handu achwani wina riri ndakwira ona ugitara 50 ciaku inya wonaga tari milioni enyitite ona ungihugura ore broker ya nyanya igitara 100 ciringi ndungicibiri atagire ciaku sio zako. Praise the name of the Lord. Ti ciaku. Na ndio maana unaonaga hata wale polisi utusukua hapa wale hawafanyi watu wa pikipiki walale kila saa. Sasa ungetuelia mundu ucio no muvuate ina koda akete, kwa sababu pesa ya haramu haina faida katika mfuko wa mtu, lakini pesa ambayo umetengeneza wewe mwenyewe, pesa ambayo wewe umefanyia jasho. Nikiona agithiwira niona kanitha mundu ucio kauge pastor nigenete muno na ndona kuhe kirigana ndigicibiri ndiciaga ta kiheo nikiona ndacio akagura mutunga ya ikumbi ria Ngai mugire no ciakwa cia gwaka meme mandokaga kenda cio tuku urogeria kunjira ndicitwara ikumbi no muhothi wanyu mwahotha ndiucokagia ku ona gicunje kianyu njokagia ku tondu ti thithino yakwa ni no ciakwa iria ndokaga thaa kenda ngahetuka haha kenda cio tuku mucara wakwa niona mucara ngiraga uguo mucara muna bati gutwara gicunje giake ni nie ngiraga wa ndi mutungati ni ndene ndene ngira tondu mane ati ona muricigira ona cio mutire tha ndamuonirie ikombe na nyuo mugitua mundu eheto. Praise the name of the Lord. But your hard work, bidii yako, pesa yako ya bidii ndio hukuweka akili. Pesa ciaku kĩũmbe nĩcio citũmaga ũgĩe hakiri. Ũkoraga we ũkuanaga tuthi nduonaga mbeca nyingĩ no nĩ ũcokanagĩrĩria mabati. No kwĩ mwanake ũratinde gwa sugar mami aranyorokia andũ arogu na akagũrĩrwo nguo no mwanake ũcio sugar mami rĩrĩa kahurũka mwanake ũcio umagĩra ba ũmũkoraga harĩa kĩrĩa ngingo cia ngũkũ na nĩ mũndũ arĩ kũrũkũra na kĩ
no mundu wothe urutaga wira na kio ukoraga ona akendia matumbĩ, ona akendia kahũa, ona akendia tũbebe, mũndũ ũcio nĩ ũkoraga harĩ ũndũ areka maica-inĩ make, tondũ nĩ watho wa Ngai mũndũ aruta wĩra na moko make nĩgetha wĩra wake ũkamũrehera mũrĩo mũtũrĩre-inĩ. Wenda mũrĩo mũtũrĩre-inĩ, kura pesa hiyo umefanyia kazi kwa bidii. Praise the name of the Lord. Hatarĩ kĩona airĩtu aitũ magaterereka airĩtu aitũ rĩrĩa akinyia ciana ithatũ nĩguo aroka gũkwĩra, by the way kuna time ulikuwa unaniambia tuoane. Ndio ikara na sponsor karo aralimunia kahuruka no gutire kindu ataronaga eko no tondu aronaga atiriri ni nguciona kwa ihinda iraya akariganirwo ni gukagite gitata gitaraini mundu ucio rire na ciana au niguo aroka gukwira, by the way ulikuwa umesema tunaweza chukuana ndio na ciana ici na nginya kimwe kirugamite umena gikako ya gibiriti Mzaisi ni Garo gora dahiki ya gora go bright. Praise the name of the Lord. Hard work positions you in value. Praise the name of the Lord. Working hard positions you in value. Wale watu hufanya kazi kwa bidii wanakuanga na value. Hebu acha usikilize hapa. Ukienda kwa bar, wale watu hutumwa koti kwa gari ya mwenye ananunua. Ni wale watu hawafanyi kazi. Kazi yao ni kufuata mwenye ananunua. So jioni baridi ikiingia, yeye anaambiago hebu niende koti kwa, anapatiwa funguo na yeye anaharakisha. Kwa sababu asipoenda mfereji imefanya nini? Lakini mtu huweza kujinunulia kakuro mkate, anarusha mfuko. Kuna wengine siku hizi maisha ni ngumu, ananunua anaweka mfuko imetobolewa kasimo, inawekwa pipe kama ya hospitali. Inatokea hapa. Tunajua vile mnafanya nyinyi. Mtu amekubeba na pikipiki na akoba. Tunajua vile. Yaani ameingiza pipe kwa kamfuko, kuromu inadungwa ndani na maji, alafu pipe inatokea wapi? Alafu inatokea kwa helmet, inaingia ndani. Mtu maago kuwete maneki na vungai. Ndio unaona mtu zingine anaweka rege na wewe umeokoka. Juu hamuko pamoja, yeye akoba, wewe uko kwa buti hapa yake angalia. Unakuta jamaa anatembea ameweka pikipiki yake parking, anatembea tu polepole. Hata ukimsema nini aje? Hapa hataki ikatike. Hao watu wenye wamejiweza, hata ukimtuma kwa helmet kwa pikipiki yako mtakozana. Kwa sababu pesa yake imemweka in a position of value. Anajijua, anajiheshimu. Wale watu hufanya kazi hawawezi tumiwa vibaya. Afadhali pikipiki yako kuliko kuingizwa V8 ya mtu utumagwe jacket jioni. Hata watoto wako wakijua hivyo ndivyo unatumiwa watakuchukia. Ati baba yao lazima aoshe mwanaume mwingine gani, anaipark mahali unakimbia unajua afadhali kawash ni kazi. Hebu imagine ati nipark gari yangu hapo, si tuko na wanaume wengine pale kwa kahema, na wewe unatafuta mandoo na kitambaa mpaka unaomba maji hapo penye mmepark. Mnakuwa na maji huko, unatafuta ndoo uoshe gari ndio ukule ndio ukunywe, na wale watu wanakutumiaga hivyo. Henda uchunguze uone, hawawezi kupatia pesa utapeleka nyumbani. Najua mimi heri unitumie na unipatie pesa nitapeleka kwangu. Hao hawawezi. Kazi yao ni ukule na ukunywe. Unaonaga mtu mnono na hana akili. Mpaka tunafikiriaga ni bodyguard ya mtu. Wanaziwe sana. Sasa mimi leo hii baada ya kufanya kazi kwa bidii, mimi naweza nikaenda kugojea mtu amalize tuende nyumbani ndio aniweke kwangu. Mimi si hata saa hii nikimaliza kuhubiri hapa, ninawapea pesa ya sako na ingia gari yangu naenda shughuli zangu. Si ndio? Na ndio maana nimeitwa, kwa sababu value yangu inanikubalisha kukaa wapi?
My value ndio inafanya niwe hapa. Praise the name of the Lord. Hata hawa hawakutafuta mtu hana value. Value yangu ndio imejiweka hapa. Si mcheze na mimi muone. Mashini isimwe mkutano ifanye nini? Na TV watu waulize kulikuwa na mkutano. Waanze kuona cartoon na hawatanifanya. Kwa sababu pesa yako hukuweka mahali unaheshimika. Watu wa pikipiki, fanyeni kazi yenu kwa bidii. Tafuteni pesa kwa mikono yenu. Hata hawa wanasiasa watawaheshimu hawa. Hata wanasiasa hawa watawaheshimu. Utawaona 2027 wale wazee. Saizo mtaitwa wana boda boda, mtaitwa. Niko hapa kwa sababu niko na agenda na niko na manifesto. Wale watu walisema hamjasoma wataanza kuongeleza kizungu. Tiona watu wasiadumangi yaga na tiadhomu. Lakini akikuja kutafuta kura mtaongelezwa. Now men, I have a manifesto because I have an agenda for KU Ward. I have an agenda for Ruiru constituency. Number 1 is your empowerment. Lakini wakati hapo ana shughuli na wewe, alikuwa anasema hujafanya nini? Lakini atakapokupata kazini, atakuongelesha kama mtu ambaye ako na value. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hautawahi ona mwanasiasa akienda kuomba kura roundabout ya group. Hao ni chokora. Lakini wewe lazima akupate kwa stage. Na wanafika kwanza bio wameuliza, nani chairman wenu? Kazini na mutie bidii. Mtu utakamira na keo ni aheagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusanyeni pesa yenu pole pole. Niliona wale watu wa Kitengela, wale wa pikipiki, walikuwa wanatoa 100 kwa siku. Lakini saa hii hao familia 100 ngapi wamejenga, kila mtu ako na kanyumba kake. Na wanatoa 100 kwa siku. Kitengela, endeni muone. 100 wakanunua shamba. Walijiunga, wakaweka pesa yao vizuri, wakaita bank ikaangalia vile wanatoa pesa, wakapatiwa shamba, anzeni kujenga. Sasa hivi kila mtu ako na 1 bedroom. Kitengela tunyumba tumepangana twingi. Na hiyo direction mnaweza mkaenda iwapo mtarudi mbele. Tumesema ndani ya maandiko ya kwamba pesa ya mtu ni tamu akijifanyia kazi na mikono yake. Praise the name of the Lord. Na ndio unaona pesa ya kuiba mtu hushikwa. Si hata wale waliiba supermarket, si mmoja alipatikana kwa boda amekaa hivi. Mtu ako na milioni 50 kidu. Pesa unaweza chimba simu na ukae huko na mastarehe zako. Unashikwa kwa kabaka ujinga hapo. Kwa sababu sio pesa zake. Lakini pesa za mtu huwezi ulizwa na mtu. Praise the name of the Lord. Mundu utarutaka na kio atuika gobo. Gobo ya nda na gobo ya muturire. Ukoraga rumagirira Romeo. Wewe hujawahi ushaipewa lift na mtu. Mnaenda mahali na ni mbali na kwako. Labda mmeenda mazishi ya mtu mwingine amekufa. Alafu junior yako na gari hana haraka. Mnazikana, anaingia kwa kabaka kwa hiyo center. Na wanaanza kukunywa. Jueni kupewa lift na unakaa hapa. Nogeterio barozi igiri ukige. Umweterere. Nduru wona thina uri ukoragwo nawe. Mundu ucio ginyokira na ni ukiraga. Tondu ciana guthimå wega. Ginyokira kuoya thimå. Hello, ukiraga. Ugathoga. Ukarikana nä thimå areka atia. Kinya githie yuraino wikoragwo murorete. Nĩ ta mũgũpangĩte yuraino. Tondu renda guti. Ginya rĩa mũico no kwĩraga tutithiĩte horera. Ni kwa sababu hauna la kufanya. Lakini utakapoonyesha watu mimi niko sawa na nimetosheka na kile napata, hao watu watakuheshimu. Nida menya family hizi ndio kule ndo megari kareka makora. Kile na nduthi na ina maguru niko tangiri. Ukiwa na pikipiki ufai kusumbuliwa na mtu akona gari. Mutijamani yako murani mariko. Mutijamani ona wewe korani wa mahetoka. Muguthi akaratina. Nende marabata kangocana na zili. Ona paradiso. Para hizi cia huko. Nende marabata makauga. Aya, ucio ti Mwangi. Kaigua inyuĩ mwanja kwĩra na inyuĩ mwĩ thĩinĩ kama tũngĩũkire na nduthi.
aiganĩtwo nĩ kĩrĩa gĩgĩake, aiganagĩra mũtũrĩre-inĩ ta mũndũ wathũkũmĩte tene. Bwana Yesu asifiwe sana. Andũ aitũ makinyaga thigũkũ nĩ mũndũ ena thĩna ndonaga tarĩ hakiri kwao. Praise the name of the Lord. Mũndũ ena thĩna na nĩkĩo ndamũhoera ũmũthĩ ihoya rĩakwa rĩa mbere haha riuma Ngai amũrute thĩna-inĩ. Praise the name of the Lord. Na kĩrĩa mũndũ erirĩirie Ngai amũhe atanakũra mũno. Atĩ ũheagwo mbeca ũtarĩ magego. Heo thaa ici wĩna mathaa ma kũrĩa mbeca irĩ. Yakuoya Ngai atĩ Ngai ũkandathima ona okorwo nĩ ũkũrũ-inĩ ndũ. Okorwo nĩ njohero ĩinio thaa kĩ. Okorwo nĩ mũmbatha gũthio. Ũraheo mbeca ũtindage thogoto gũthimwo maitho. Niĩ okorwo Ngai nĩarandongia hane thaa kĩ. Thaa ici ndirahota kuona, ndirahota kũrĩa, ndirahota kwaria, ndirahota kuonana na arata. Praise the name of the Lord. Niĩ nona andũ aitũ. Ndũĩ mũndũ ena thĩna ona mwathiĩ thigũkũ. Ndũragio kũnyua soda rĩgũ kwanyu. Aya angĩ nĩmoragio. Mama ndagĩtarĩ ũkwenda rĩkũ. Kauga nĩngĩraga banja. Abio akanengerwo. Tata mwarimũ ũkũnyua karĩkũ. Kunyua gakoka. Okay. Weri, ndũĩ nĩ ndũ wakinya ona igoti rĩrutĩte ũhehu. Ona ndũragio ũiguaga. Ũkaneo stone wa thimũ rĩ ũkĩomehere. No rĩrĩa ũkagĩa kanyamũ gaku ona ge kanini ũmonie nĩ wĩiganĩire ũrĩcukaga nduthi magakũgeithia na gĩtĩo ũrĩcukaga nduthi makamĩgathĩrĩria haiya ĩkaĩ nduthi rĩu hiũhaga atĩa ũrĩ watũhũrĩra wĩ Gĩthũrai ũkamera ici atuĩkire ngari. Praise the name of the Lord. Tondũ nĩ wĩiganĩire na kĩu kĩnini wĩnakĩo iganĩra na nduthi yaku mĩthambie wega ona mĩgũrĩre kanyamũ karĩa kũhũrĩria tũtahĩrie kaira wega biũ mĩkĩre karembo kega na tũtiuta haha mwena mĩihũrie matawa andũ mehara makona tarĩ gĩcagi kĩroka tondũ nĩ wĩiganĩire na kĩrĩa kĩnini Ngai akũhete. Andũ arĩa mataiganagĩra nĩo mamũthũkagĩria rĩtwa. Praise the name of the Lord. Andũ arĩa mataiganagĩra nĩo mamũthũkagĩria tondũ arenda kuwe nduthi mũthenya na hwaĩ-inĩ atũite. Njoroge James nĩoĩ. Njoroge James ndiĩ kũrĩa athiĩ. Njoroge James nĩonirio mwaki nĩ mũndũ wa nduthi akĩnjĩra ũcio ti mũndũ wa gũkua athiĩ. Aumĩte gwakwa kĩndũ 5:30 au ũkĩgĩa na tũmairia. Andũ acio nĩ mamwĩkire matharaũ. Njoroge James okorwo haha nĩ ekũmũhe rũgano. Njoroge James aguthirwo thimũ na akĩhũrwo rũĩ. Makĩoya kĩndũ kĩmwe ndũngĩoya thimũ no ũhũre mũndũ ma nduthi yathi na gũkũ no Njoroge ethaga thimũ na gũkũ. Bwana Yesu asifiwe sana. Hao ni watu ambao hawajatosheka na kile wako nacho. Niĩ kĩrĩa ingĩarĩria andũ a Gĩthũrai ũmũthĩ anduthi ruta wĩra na moko maku no coke wĩiganwo nĩ kĩu kĩnini Ngai arakũhe tondũ ngari ĩrĩa Ngai akũigĩire mbere ndagakũnengera wĩ mbĩrĩra no nginya gakũne wĩ muoyo na wĩtĩkie gũtirĩ mũndũ Ngai akaruta nduthi amũcokie mũithikiri-inĩ. Ngai arutaga mũndũ nduthi agagũtwara ngari-inĩ. Ndũkanahenio nĩ mũndũ. Ngai ndangĩreka wanjie gũtwarithia ũcoke gũcocera. Ngai ndeka mathabu macio. Nĩkĩona mũtumia akuona ngĩũra ena ciana ũrĩa ũngĩ ũkaga mahinya-inĩ maku okaga na mwana. Ngai ndareka andũ ake mambie. Aya ni ukweli ujiuze uone. Praise the name of the Lord. Ngai ndangĩkũruta nduthi agũcokia gũcocera. A motorbike is a preparation. Hau nĩho Ngai endaga ũgĩe discipline. Hau nĩho Ngai endaga na nĩkĩona andũ arĩa mena tũumba na nĩũgatuĩria ona ingĩ nĩmwaragia mwĩ harĩa mũkuagĩra nĩmugaga atĩrĩ na kandĩ nĩyakuagĩra haha nĩ ihoreri ma ona gatuthi kayo ĩraigĩte karĩa kerũ o atĩa. Ndũĩ andũ a nduthi niĩ ta rĩu ingĩenda kũhaica nduthi ndingĩrangĩũria ndakĩrĩ mũndũ wa nduthi niĩ ndingĩenda kũhaica nduthi nĩ ndũraga kwanja kĩgoti kĩa mwene iratũ na nduthi. Niĩ kwĩ nduthi ona ũngĩningĩrĩria kaba njurĩrwo hau njetereire nduthi theri he nduthi oraga ũguo ũkona gatuthi kĩheo gabuti kubiũ ukona takariagwo nĩ ngui gapakwo gwa kenja. No kwĩ nduthi oraga mwene ũũ kwĩ nduthi oraga nduthi no kaga mwene
ukona uyu ni ekunginya ndakiri mundu wa nduthi ngiui na korwo nduragia mbia njega kuma umuthire keigo yire thiri ororia nduthi yaku ha ndire ndokira haize nduthi ikonoreire betiri mutojo ni wacinite cuba cia mai injini iyo ire ndoro na ndwamenya yathikuritwo thiria muico coku ciothe itire na kaba na nĩ ng'onyeku kũgũrũ kĩamba ta kũraigua heho acokia andũ amĩhũre maita mana oe coku ĩrege nginya coku akinya akwĩre customer njikia nĩ kuoya ndingĩingĩre matingĩ o mane atĩ ndingĩhambeo ngũikia na ngũrĩhe ndũige mwana ũmwe waku hau omwana wa gũikia ithe makũre no gwĩ gatuthi wonaga gũgĩkinya ũguo mwene nĩahutirie kĩ nĩahutirie sabi nĩ koya nginya ũkona agĩkũhurĩra na guoko acoka agakũneka helmet gaku na agakũneka reflector niĩ kwanja mũndũ tangĩne helmet na reflector ingĩingĩra nduthi yake we ekĩre reflector nĩ mbere ekĩra helmet nĩ mbere niĩ ndĩ thutha nĩkuo kumaga maũndũ moru niĩ ndũne helmet na ndũne nduthi na ndũne reflector ũcoke ũnjĩre tũrathiĩ ha we niĩ nĩ njĩraga mũndũ nginya njũkia we njiga ha niĩ ndũkũnyonera gũtwara nduthi ũhũrage kona na niĩ ndarĩ ho ũkĩruta ũguo kono wamenya ndĩ customer waku ũkĩmenya kũhutia thĩ na iru abatiĩ kũnjĩta ndereba na customer mũhutie thĩ na kĩ niĩ ndũkũhutithia thĩ na iru coke ũnjĩre iza we iza nĩ kanitha kana andũ 5,000 we na nĩwe andũ a nduthi ndiũra muombirwo mũtikuaga na ihenya customer nĩwe wĩtagwo we ũgatigwo igoti-inĩ na igoti-inĩ no ũhakane niĩ ngahakana kũndĩ mũkuo njoke muoyo hata kama tunafanya kazi pia tuwe waangalifu. Praise the name of the Lord. Na chairman tono wa thuru wekire mikakati yo nduthi cia Githurai reke ci ucibunje record thaa ici nĩ nyumũraria bũrũri mũgima mwĩrĩera-inĩ mwĩ ma Facebook maitũ mothe na ma YouTube nĩ nyumũroiga rĩu reke kuma ũmũthĩ chairman na kĩama gĩu gĩaku mũrathurirwo muonanie kamwerekeo andũ aya nĩ mũkorwo na nduthi na helmet igĩrĩ nĩ makorwo na reflector igĩrĩ ya mbere nĩ maheo ĩyo ĩngĩ nĩ magũre kana wathi kũndũ mathiko kũraihu na kwanyu wĩi kũndũ ũtaramenywo tuonage gũkũ ĩna helmet ya mumia sugar ũcainire mwena ũyũ mũndũ kama mumia nĩakagĩra reflector gũkũ ili mfanye kazi kwa njia inayofaa. Mimi nawatakia mema mnapoanza uongozi mpya wenu na mnapoanza sako yenu, na mjue if you don't have a close pastor to associate with, come to JCM. Sisi tutawapokea, na uzuri wa chama chenu kilikuja na tukawapokea. Waulizeni kama watu kuwapokea vizuri. Uliwapokea vizuri kanisani. Muje pale tutashirikiana kwa sababu we have a corporate social responsibility ya kufanya pamoja na watu. Na si mnaona sasa kupitia kanisa mmepata helmet, mmepata reflector. Moya dakana hindi we kigera chairman wanyoke tucokanĩrie kamuhothi wega. Njuge andũ a mbere 50 nĩ maheo tu helmet, angĩ akeri. Gena festa ithatũ cia kũheana kĩ? Helmet. Ithe tiguo. Nĩngwĩciria kaũndũ kau na mwĩtĩkĩre ndamũhe ciandĩkwo JCM TV. Tiguo. Mwahĩtithia kĩama kĩanyu nĩ magacoka nĩ twarĩkanĩire tulikubaliana nao watarudi wakuje sasa tuanze mikakati mipya. Ndi mũndũ wa boda na niĩ ndingĩmũturiti ta mũrutani wa koroho. Niĩ nĩ njũĩ mathĩna marĩa mũndũ wa boda acemanagia. Niĩ nĩ njũĩ kwa boda kũngiura wega. Tarĩu nĩ njũĩ mũrahoya Ngai ĩkorwo ti ĩno nini. Tondũ ĩngiura wega gwaku no anjagia kũhũthia. Tondũ nĩ kĩndũ ũreka atĩa? Na nĩ raha ya mũthuri nĩ kũrehe, raha ya mwanaume ni kuleta kuwekelea kwa meza. Hata watoto wako wakikula unasahau hiki TV iko pande hii, unakaa pande hii ujiangalie watoto wakifanya nini.
wakikula. Uko na ciana ciaku tari ondie mama kaya iki. Uko na tarege video ona. Uko na tarege video na ura ciana ciaku ireka atia. Iraria ni gukena tondu wega wa mundurume na mundurume tuaga mundurume ni go provide. Na ndio maana wakati aliyekwa Eden mahali nimewasomea, aliwekwa hapo afanye kazi. Na haja nikwambie kazi ya mwanaume ni kufanya kazi. Praise the name of the Lord. Hawa wanawake wetu mmeona tumeoa. Wengi wao hata wanaweza lala mpaka saa 4. Ashtuki, si ukatae kumletea watoto wako wakufie hapa usiku. Wamama hawanaga hizo. Praise the name of the Lord. Na mimi ndio naambiaga mwanaume, mama akichagua kukaa nyumbani na wewe mpe kazi. Kila mwaka asikose mimba. Kila mwaka asikose mimba. Kwa sababu hata ukiwa kazini huwezi shtuka kuna mwanaume mwingine ataenda kwako. Juu hawezi pata mimba nyingine akiwa naye. Wewe na wewe muweke busy na yeye kuangalia watoto na wewe utafute. Praise the name of the Lord. Mimi ninajua ile kazi mnapitiaga ngumu. Kama saa hii mvua inanyesha, utaiweka hapo ufike usiku, labda ubebagi usiku, wengine hawaoni vizuri usiku. Kwa hivyo utaenda kwako bila kitu. Mimi ninawaombea Mungu hii sako yenu ifanikiwe. Praise the name of the Lord. Ndio sako yenu ikifanikiwa, unaweza enda pale uchukue kaloni, uwekee bibi yako ka stock kadogo hapo, na wewe ukikosa mnakula za bibi yako. Praise the name of the Lord. Kwa sababu sote tulikuja Nairobi kutafuta. Mimi nawaombea Mungu muheshimiane na kile ambacho mnatazamia kupata, Mungu awapatie kama hamjaenda sana. Amen. May the Lord God bless you. Nataka kuombea viongozi wenu ambao mlichagua, niwaombee na pia niwaombee nyinyi. Sote tuamini ya kwamba Mungu atafanya kazi yetu na mapato yetu yatuletee baraka. Amen. Na kama uko hapa na wewe ni bibi ya muendeshaji pikipiki, umuombeage sana. Umuombeage sana. Watu upatana na shida mingi. Juu usiku hujui umebeba nani. Alafu shida ya pikipiki ni moja. Mwenye umebeba amekaa nyuma na sio kama matatu, ni direct nyuma. Akipumua unasikia. Na ndio hata ukiuliza bibi wengi wa watu wa pikipiki, aliolewa tu akiwa customer. Juu watu wa pikipiki wanajuaga, pikipiki ikiwa 80, kila swali unaulizwa unasemanga kutingiza kichwa hivi meno imetoka. Nikuoe unaenda kama umeigizwa kwake. Praise the name of the Lord. Watu wa pikipiki wanajuaga, pikipiki ikiwa 80 huwezi sema hapana. Na kwa sababu their work is closely danger. Sababu mtu amekaa nyuma yako na hujui nani. Hujui kama ako na kisu, hujui bagi amebeba iko na nini. Watu wa pikipiki, mnapoinua mikono kuombea watu wa biashara zingine, hata watu wa pikipiki wafanye nini? Waombewe ili wakitoka wanarudi nyumbani wakiwa salama. Amen. Ningeomba wale viongozi wenu waje hapa ili tuwaombee. Na tuwaombee wanapoingia ofisi wafanye kazi kwa bidii. Praise the name of the Lord. Wanapoingia kazini wafanye kazi kwa bidii, na at least wapeleke hawa wana bodaboda kwa njia ambayo inafaa. Praise the name of the Lord. Na nyinyi msimtoa heshima. Sasa wachana na kiapo cha serikali kile watakula hapa. Tukule kiapo cha Mungu. Mtawaheshimu.